استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرین میهجا لهر دری دنباش بعدما پیشکش کرنا بود تنها دمجمیر یکا فرمو گرنتوی سرونچا لی گنده باسوتای سر به عفرینا روجاوای کردستان و گروپا کچکدار جوانکی کرد رواندیا و چارن ویساوی تنها دیاره نونرکی انکسی ده پیمانیا نشتمانی اپوزیسیون سوریه ده دبیجه کو انکسی وجه جارن بری بهستر بشداری ده جنیف ده بکه سیخوریا ترکیه حفصات چکدارن جه گندوارن حلب درباسی ترکیه کرن لی دورن سینوری برانبری دورن کردی لکردستان سوریه بجه دکه دم باش لعفرینا روجاوای کردستان و گندوارن وی رواندن و بن پیکرن درباره ولاتین کرد بردوامن هریداویه جی گروپکا چکدار جوانکی کرد رواندیا و چارن ویساوی تنها دیاره جدرنا خوجهیج نوا عفرین اشکره کرن کو لگور هن شاهد حالان جوانی بناوی حوال عثمان روژا دوشمه 5 ماه 11 انگو ده دمجمیر 5 ایواری دماکو وگرا ویدا جناف زوین زیتونان لگنده باسوتا یدبن کنترولا ملیسین فرقه الحمزات ده جالی 5 چکدارن چاو نخومان دیو دریا اتومبیلک جیب رنگرش و هاتا رواندن و هنچارن ویساوی ندیاره عماد برهو نونر انکسی ده فیمانیا نشتمانی اپوزیسیون سوریه ده راگهاند کو بریاره دما بده کنگره دانستاندن جنیف ده دست بکاو شاندک انجمن نشتمانی کرد لسوریه کوج حواس عقید و ابراهیم برو پکتی بشداریت ده بکن بشداریا انکسی ده جاره بهستر به نونر انجمن انشتیمانی کرد لسوریه ده پیمانی انشتیمانی اپوزیسیون سوریه ده اشکره کرد کو بریاره ددمک نزیک ده دانستاندن جنیف ده دست پی بکنو انجمن انشتیمانی کرد لسوریه و لسر استکی بلند بشداری ده جنیف ده دبکه عماد برهان نونر انکسه ده پیمانی انشتیمانی اپوزیسیون سوریه ده راگهاند کو بریاره ددما بده کنگره دانستاندن جنیف ده دست پی بکه و شاندک انجمن انشتیمانی کرد لسوریه کو جحواس عقید ابراهیم برو پیک ده بشداریت دبکن هروها برهو گوت کو هرچند شانده انکسه و د چارچوبه پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه ده بشداری د جنیف ده دبکه لنونرین کرد و پروژه که چارەسەریە تایبەت بە چارەسەرکردنا کریزا سوریه و فدرالیت ژبۆی ڕۆژاوای کوردستان دەینێ سەرمێزە دانوستاندنان نونر انجمن اجتماعی کرد لسوریه ده پیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه ده اشکره جکره کو خاله هری گرینگ ده پروژه چارەسەری شانده انجمن اجتماعی کرد لسوریه ناسکرنا نتوا کرد وکه نتوکه سر بخود سوریه ده عماد برهو گوتجی کو روشا روجاوای کردستان سوریه بگشته د قوناغه ماترسیدار ده درباز دبه تو اسوین خویاب چارەسەرکردنی نینن دا زانین جبرها پیمانیا امریکا و ترکیه و هولن پیدا و رژیم اسد روشان افچه تاریکیه که بخواه دبینه و به تایبتی داوین هلوستا ترکیه دماکو گندوارین کوبانه و گریسپی و قامشلو کرنا ارمانج چندین کنگره دانستاندن جنیف هاتنل دارخستن و بردوام نونرین انجمن اجتماعی کرد لسوریه دریا پیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه را بشداری کرنا لیوکه ویجاره خویای کرد و بهستر جاران بشداری دو کنگره دانستاندن جنیف دبکن سیخوریا ترکیه حفصات چکدارن جو گندوارن حلب درباسی ترکیه کرنو لدورن سینوری برانبری دورن کردی لکردستان سوریه بجهدکه جدرنا بسر اپوزیسیون سوری و راگهاندن کو سیخوریا ترکیه حفصت چکدارن جگندوارن حلب درباسی ترکیه کرنه و لدورن سینوری برانبر دورن کردی لکردستان سوریه بجه کرنه جالی خواه روانگاه سوری اما فمروان راگهاند کو استخبارات ترکی به باسن ترکی حفصت چکدارن هفپیمان جوان ره کد اپراسیون لدجی عفرینا روجاوای کردستان ده بجدار ببون ده عفرین را در باسی ترکی بونه و بریا لیوا اسکندرون را دناوا خاکا ترکی را هاتنه و گوهستن جبو دورین سینوری بروج حالات جمع فرات را آنگو دورین کردستان سوریه لگوری روانگاه سوری کو او چکدار تاوی چکین خواهین سوک و کو چکا کلاشینکوف هاتنه و گوهستن و او چکدار تین ناسکرین به ورگرتنا پریان جسی خورین ترکیه تاوی کو خلکی گندوارن حلب و دیر زورینه لگوری پس ناجدرین تایبت او چکدار وکو مرتزق به ترکیه را کار دکن
ji derne bi ser opozisyona Sûrî ve di dema borî de ragihandibû ku sîxuriya Tirkiye dergehê tomarkirina navê çekdarên ku wê beşdar bibin di şerê li ser deverên Kurdî de vekiriye. Di rojên borî de jî ji derne taybet ji arkêre eşkere kirin ku Tirkiya bêhtir ji 2000 çekdar li deverên sînorî kom kirine û armanca wan ew e ku derbasî rojhilatê çemê Feratî bibin. Li vo tevgera Tirkî li ser sînorê wê bi girê spî re ji alîkî ve û tevgera çekdarên bi ser peyedê ve û amadekariyên şerê Tirkiye ji aliyekî din ve bû e cihê matirsiya welatiyên sivîl li Kurdistana Sûriyê û welatî matirsiya dubare encamdana ezmûna Efrînê tînin ziman. Ji destpêka şoreşa Sûriye ve û heta weke îro ne rejima Esed û ne jî PYD raportên fermî derbarê rewş û mafên zarokan pêşkêşî UNICEF nekirine. UNICEF xwe li ser vî karî bêdeng kiriye. ڕێکەفتە مافێ زارۆکانیان ناودەوڵەتی کوونەتەوێن یەکگرتی دی ساڵە 1905 و نەهاندا دانپێدان پێکرد و دە ساڵە 1970 و نەهاندا پشت پێگرێدا مافێ زارۆکان بێت و ئاوایەکی سازش لەسەر نایەکردن لێ لە ڕۆژاوای کوردستانی نەتەوێن یەکگرتی بێت و ئاوایەکی ژە سەدی یەکژی پابەندیە بووە ڕێککەفتنێ ناکێ لە سووریە بگشتی و لە ڕۆژاوای کوردستانê بە تایبەتی دەربارەی ڕەوش و مافێ زارۆکان یونیسێف پەیوەندیە لەگەڵ ڕژێمە ئەسەد و ڕێبەبەریە بەسەر پێدەڤە دەکێ و پشت بێ راپۆرتێن ڕژێمە ئەسەد و پێدەیەن دەفکی گرێدەدێ بێگومان ئەو راپۆرتێن دەفکیش ڕاستیە دوورن و بەروڤاژیە ڕاستیەنە ژێ دەستپێکە شۆڕەشە سووریە و حتاوەکە ئیرۆ نە ڕژێمە ئەسەد و نە پێدە راپۆرتێن فەرمی دەربارەی ڕەوش و مافێن زارۆکان پێشکەشی یونیسێف نەکردنە و یونیسێف ژی خوا لەسەر ڤی کاری بێدەنگ کریە ئەو کارمەندێن کوسەر بە یونیسێڤەنە لە سووریێ هەموو دارودەستێ ڕژێمە ئەسەد و پێدەنە و بەبێ ڕازیبوونە ئەو لەهەیە سیاسی ئانگۆل ئەمنە سیاسی ڕژێمە ئەسەد نایەنە دامەزراندن بێ تەنێ ji بۆی وەرگرتنە موچە و پەردەپۆشینێ هاتنە دامەزراندن ji ber ku li Rojavayê Kurdistanê rojane zarok ji aliyê pêde ve têne revandin û pêdewan leşker dike û lê bereyên şer didê kuştin û şehîd dibin û wan karmendan tu raportek di vê derbarê de pêşkêş nekiriye. Ji derekê taybet ji arkêra ragihand ku behtira karmendên UNICEF ji Partiya Şiûî hevpeymana li gel Hizba Elbas û mehane $2000 werdigirin û ji bilî wergirtina $2000 karmendên UNICEF li ser hesabê UNICEF serdana Ewropa dikin û herî dawî jî Şêrîn İsmaîl ji Firokxaneya Dîmeşq berev Norwêc birêket û serdan bi dawî anî bê ku yek raportê derbarê zarokan pêşkêşî UNICEF bike. ڕێکەفتە ناودەوڵەتیە مافێ زارۆکان دانپێدانێ بە مافێ زارۆکان دکێ و زارۆکان ژێ پاوانکاریە ئابووری و هەر کارێکی کۆمەترسیە لەسەر ژیانە زارۆکان ژە هەموو واران بە دروست دکێ دەپارێزێ لێ لە ڕۆژاوای کوردستانی زارۆک تێنە لەشکەرکردن تێنە کوشتن و شەهید دەبن دوور دەکەبن ji xwendinê ji neçarî karê giran dikin de ku debara malbata xwe bikin û tevî vê karesata mirovî derheqê zarokan de UNICEF heta weke îro bo yek carê jî tu rapor derbarê zarokên Kurd li Rojavayê Kurdistanê belav nekirine. Şrovekarên siyasî dibêjin ev bêdengî li hember karesata mafê zarokan li Rojavayê Kurdistanê wê derencamên metirsîdar bi dûvxwe ve bînê ji ber zarokên Rojavayê Kurdistanê bê tu awayekî jiyana taybet bi zarokan nakin û rejêma Esed û PYD di jinavbirina jiyan û mafên zarokan de berdewam in. Şopînerên me hêja berî ku em bultena xwe bi dawî bînin dubara me senûçeyan bêne bîrawe. Lê gundê Basûtayê ser bi Efrîna Rojavayê Kurdistanê ve grûpeka çekdar ciwanekî Kurd revandiye û caran vî sawîtan hane diyara. Nûnerekî enekesê di hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê de dibêje ku enekesê wê ji carên berê bihêztir beşdariyê di Cinêv deh de bike. Sîxoriya Tirkiye 700 çekdarin ji gundewarên Helebê derbasî Tirkiye kirin û deverên Sinûrî beraber deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê bicî kirin. Ji destpêka şoreşa Sûrî ve û heta weke îro ne rejima Esed û ne jî PYD raportên fermî derbarê rewş û mafên zarokan pêşkêşî UNICEF nekirine û UNICEF xwe li ser vî karî bêdeng kiriye. Bultena me bi dawî hat her şad û bextewar bin.